twagambaho nabamwe abantu abarukoze so ruguto ruhihurizo bakanda nabagira ngo nibatungo buremezo bw'amana habwo kubana bashashura sente kwambuka kandi ubundi abwa mato kuba make bahendera bari kucererwa otiriho no kutamagara gabo mu kabi ubu kwizira havwire nurinda nibabazana bambura abandi nyona paka murayindi no kererwa ubu kubosigira abana injara n'urwaho muno kurura ngo tahire kandi abari kwetaga kugira ngo tubayambe tubarabyeho nibo bingi ubumwe bamwe bareka no kubambuka abo kuba bari kuje bacerererwa business zabo zifa abo buhunga baweremwa kwambuka ati nkamato gutwine gamugananje tigabonire kandi tigara mutindo murongo babar kuvuga matagana bajara ngo umuntu ruwenkani bamwambukiza shiringi 10 kandi yabaye no mugugu ne 15 ko mukashije gusasha hemwe ndi nkore mitwaro amato bakagatema hata amato twine make bakagatema habwe mbere yo kwambusa abantu bari kusaba jangu kagade gume kagade kikube gume kikube so amato bagatema hati turi mu ibura ry'amato uruguto rwa kagade kikube n'urwo rukuzo mu kampe ya cyangwa refugee settlement kandi ubwa hate motoke z'urukuza ko buhezo mu mpunji nizetorora kabwoya umuringo ngo gumwamizi gatwiro tindo rukugita amagombora beraga buhumuro hamwe na town council ya Mpefu kandi hatabatorana bakozesa sente z'urukwingane mitwari 3 umwanya gwashirinje 13 okuzomya nyeji baye barakira ko yambise rwaro rya Mpefu abakazi benda konkezi shabakazi bitu tibacaya mbuka mubaze Mpefu kandi aba Mpefu tibacayije buhumuriro twina nagatare gatana gacakana akaca akarugashari ezishaha kafukire ebitoche byitu ebihimba eshana za kubarira ikiro y'ebihimba yakasiringira 10 eyakanyebo then nangeji kabundi yakasiringe 12 bitutaga mana engineer chairman 5 umiti wa kansera abona bankiza ngo akutwe bigoma bidwamo bibiri bihangoho ko 24 ko 25 bagitomo umande bakuri abataka rero ba MP bari ngo shemere kutyo tudwa permanent no bizirire maho batwatire ekitongore cy'urukure bigwerezo mu ihange cya National Emergency Coordination and Operations Center kikaherezo korabara kwihanga Uganda rukuza kutunga enjura nyinji kandi kwarukuza kuba hebigwereza byinji aho bari kushabira abanya Uganda kuguma bete bekanise gasha kwa Thomas tumwebaze